Ni mũcemanio ũrĩa ũrarehete aikari, arutwo hamwe na aruti wĩra a mũgũnda wa mahũa wa Oserian. Igongona rĩrarĩ rĩa gũteithĩrĩria arutwo atano arĩa maremetwo nĩ gũthiĩ na mbere na mathomo ma university nĩ ũndũ wa kwaga mbeca. Position ya tatu ikakuwa na watu wawili. Then mtu wa tano akakuwa ni msichana ambaye alifanya vizuri katika mtihani wake wa kidato cha 4. It could be pretty difficult situation for me and my family. I'm just more than happy. I would like to encourage the remaining students, especially the girls, to work hard so that they can do better than I did. Oho urugamiriri wa kambuni hiyo ni wiranire guteithĩrĩria arutwo aya na mũbango wa kumaheaga irio. Tumetenga hata mradi wa feeding program katika shule zetu. Hapa ndani ya kampuni tuko na shule, tuko na Oserian High School, tuko na Hilltop, tuko na Oserian Primary, tuko na ECD. Hizo zote zinalishwa na Fairtrade. Huo ni mradi ambao tumeondolea mzigo wazazi, walikuwa wazazi wanagaramia kulinulia watoto chakula. Uri na arutwo 250 na riu ukoragwo rungu rwa thirikari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.